Ole ka chane la ka lo lom le fek chua hei tun tum chu ai zola te kazina ti chuanin ama sa kan free ma I curry shep kha ka han bum shep te kha andora hei ka kal le dona te jawa sa ti khania ka samte hi potir le ka tuma khami kan chan nu tang khan kan voi khat in hule na turani a min lo po sak tu do nem chu ka shelawa I ang pon ni se kal le do na he ka thlen tre pa ti chuan in an mani an fel ema an thiam bok se bia kan nuama lo pan ve theu ro hei ka thlen tre to a o le hei ka thlen an lo buai khop maya khol thar a lo thlen boka ti chuan in hei ka van nei khop maya I mai kan facial nga lang an tia chuan in ka thlen fu cher khop mai engmai ka sha thiam lem lawa ankina anei tu pa hi samuel ania nakina aron soi fia dona ani hianin an fel ka ti kha hai nu pan ni an pani hianin ute te le usamua ania I ro pan ve nge ro ti kha o ti chuan ka pan ber ta chin an neng kim movie release dona te ti don re nga hian min chei tu te an nia anin hong matuna hay anei tu pai 12 in 1 ania au clear zoi he mi bom pakhat te ya hian thil chi som pani a thei don ni hi eyes ultrasound te tia wrinkle kan nei ti dark sar kalang te kha tiang ti re na te kha oma chuan pores ti zim deuna ang chi cold warm hammer boka operation thil chi thar ai hre thiam lo poka nei nual mai he chuan hei hi body lama man chi te ponia chuan skin scrub kan tiang chi kha boka dead skin kha lo pai thei ta chuan kan vun rong kan vun color kha upgrade don ni chu te meng improve skin texture ma oxygen spray gun te po mani hi mai lama man chi chuan magic bubble pen atia kala hre thiam chilo ko khoi ve ngai box ni lo ne kha khan vun kha actify ne don ati ni chungril thleng khan azuk sterilization thei don ni che so led max sa chom an nei boka hi wireless ania karenam lo pon man thei don hi high frequency wave boka hi enge vun kha at repair thadon ni khang lampang da zia dan tlang pui facial ultrasound na ti boka he tiang te hi mo chuan ko hre thiam ve lo chuan eyes RF wrinkle removal kha le boka hran le bokin hei chuan vun te kha atimar tha thei ni enge mo chen kha atia chuan an collagen kan vun kha ti eng ati en na konga pui don boka ni ngai to ni chu kai ni po chu micro bubble cleaner aspirin removal hi blackheads well hydrofacial danga khami hi chhona te kha ni beauty head ziak en chapin ni chuan he teng te hi khep maya eng phuk na ni chu moi le zo na ni nu pa he eng phuk na au zawi kan khoi ha lang thar ron khen chi hei thar ka lom don ai khol mo ti me tu ne kan na humai lo mi dang ten nei thup to nu a po au zawi na kho mi dang ni nan nei thupa heta te po nei ve ta ani mi hunga chak zatin kan ti ko lang ya nawi an nawania chuan heta hian mi palu me na kan nei thar ba kha ame tu chu he lai hian mi pa ko ania mi pa le lo hero le sak boi te saka thiam te mai nia thiam lu to mi palu me in ka me tir ve chin do man le bo in to kai ko ro chi lo bang chi lo uzawa ante palang tak na ronti ve sin te un are tur hi chu atawa tan hal top chi lo chana tau po kan ne tau po tlom chi po facial la hian anga kha Japanese product facial na Japanese Japan facial lam chi kha nan nei ve boka atawa amaro chu award tha
dùng tới chú vốn là thì anh sú ya nhận khan thì bác anh thì sang sang khăn tổ lắm mà chú bớt chú tàu lẹt lo mà chắc khóc mày hey Uzawin lom don Uzawin na ron boom khan ni hey ka boom don to lo tun tru Uzawin na boom thei to lo mai thei ai ve ve to ai te hang ka ti ka teng ka boom le thei boom hi no am re tu boy te cái mà ha cái là lại là lại cái thì lại thằng cái mà ha videographer thiam anh nha Uzawin kha sáng thiam các cái khóc mày à với đủ thu sắm lẩu khan thì trong cái như đủ thu sắm khan thì ha là dễ là mà hiện chỗ ai đủ thu sắm lẩu thuyền rồi cả mà sẽ cái như chọn với khát sút nặng kha là ha dễ bọn này là đi thur ha dễ mấy mà cái này hèn chán su đây kina adang đại in lẩu ngay khát xin để các trong cái sẽ thấy high frequency nghe thọ hả thọ mai tép bột mar mai bưởi tan tép chả tam lo mai tép bột mar này chứ mai vốn high frequency nia sam lu phut te lu rau te ta khami ta han cha swa olak swa har ko hey mai bol tan te mai lu swa hey atigro tu swa mai duk tan pon cha mai chik te mai bol tan pon cha thau ni chuan in hei hi mai tlang timeang mai ki la ya khanin a chane zwala timar tu bun mar high frequency hi mi pa a hianin a chazwal bi ni chu alang ma bi ka mai eng war thei mi patan po pan chur thei ni chu mi patan chale zwal ni chu nói skin care ngay bôi mỏ tỏ thôi mà chuan thar ron tem kha chu an du sak via wang thing pui hang chini pol kan pe a i do do kha discount ro pe to lo la za than lo discount to so ron ze to hei thil dang an ni lo a nu thoi ho khan thil dang a mai lo ti atem no ei call thil ani thil dang a man lo tu thil ani chu in lo mang chân ka pa discount lo ni ni ron ze to kan tin ma la to tu na shi chonin kai po hai ka du in ka discount thei to shi lo chu mo anong ma kani so yang ni enang ma kha ni sei thiam hey hi diamond facial tina nia hey hi pores lak chwana ni ni zana po kan ti china ala chuak na sa khop mai chal dok achabi tok achabi hai hai cancel ala chuan sa hai ja pores kan lak chwana ai po khan chazo kai kha khan la chuak nei zo ka ni mo a the zo ei cameraman kha kal te ya so lai so lo wa om te ole tuna chuan kan lo tran to do na nga sam kan pot ma saber do na chuan hemi zo hianin facial lam kan ti le do na he ka sam hi aturu lut tuka ti chuanin an han ti vel do na an thiam khop maya an mani hian fel box si a ka ti to kha ka soi bang thei lawani chuanin hei ka channel hi min lo subscribe lo te khan min lo subscribe ula khongai takin chu karon ngen du chu ti chuan he anei tu pa hi pu Samuel a hianin channel a nei bia Samuel khiang te vlog ti khan in da in lo subscribe ve cheu bok don ania wow moi to sin mo in ti ve em ti chuanin hei tu na hian khol thar kha ka ang lo ngal do na khol thar ka lom do na ai hianin chi sang kan a thei te ha karon tilang nga ba ka ro chu akin thei don lawa a rei don tu ka misha chan du chuanin in lo pon te nga millennium MOP building chung bera khan nan oma te jowa sa ti kha ai du chuan ke ma po min lo zo thaya comment lama te po khanin lo so yanga in zawai chunga kalom em mani